Mwomwohdiso dan ay bain koleng sa asken sa kilasa si Kaunda Mwe ay wow pangprosem sa skos sangnya pelubon sa smor sa asin gansa ankin ansa mau teo kana pangpro ansa kis wankin saful me kaiti kan koros raksasi koros me piliki dia sasi ansa mau ta to pili sasen pili soweta kautakin esasi waun wantaron senior pastor Sohse Jose. En yo coach, meron kinakin kauter kyomi, en kauter kingen o med. Sasenala na ko nempe. Epuki wane isakeu, ira eu riau. Sasin ang sawang dawlaw. Nahulihan sasi at pati sasi one for one cruise Robert and pakita lolo. Kailangan ko magtayo. May pagpiksasi yung pa ng wasya na ako. Pasaehng kumas sansan. So sumamang sa mas poses kaon labalap. Tayo di siwan panay na ibig sa pagkakon pa na paan kumunyan sa office mo. Meron isuan ko sa ano, yung kaisyo na win matalamin mo sa kayo pinapaan kubur pa. Siyan kasamang es papaman wawan paron Sohse Jose rahn pa sa pumyan man sa mastos. Kaping kinsongan kasanti mesanjal sang maraing kapuan rano lilitoan sa office masin sa pura yung pinapaan kubura pa sa kautak mararman sa mastos. Kailangan ko man sa maskos na anong pulubulas mo, isunod masansal, lipin pas, naten pas, kakawasap yun, mamina kailan pas. Sa kapangayir, sangin kasanti mo, mapainir ka sa lang peace, paras mo, yung panapaan ko mo yan sa ubis mo, para tapiso na kakan, yung pana, in Malaylay, in Melal, in Pung, in Wow, kung kakan kalingan alam maramang sa maskos. Rahn pa isak sa malat, painir and malpes, wawan paron, sangin sa pilmarkos santi, nung eman peace,
Karataan sa ukismas sa purang kasman, sapul maar limpak, sapul maar roson, sapul maar kel, na penir kahit po wala naman kispui. Makakaniw pa na bahan kubrong. Kailangan ng kumain sa maskos. Sa taulala na ayaw kupur, na sansal, melal uyas pekmak, naminawasabu me sa kasapungela. In kukuromoy, tanana si Wong Penaynay, si Parti ang adsogis mata, uyas pagmakang pam. Sa patiran pulibulikis, melal Penaynay me, anting ay molu, taan paisak sa malar, lilto rano, ngay kaparpar din, da kamelala. Parasin siyan suwat, penamin. Asangin na rasi sa kamelala, rasi mo ito ay rasi. Kaparparun siya, pero nun siya mo pa, kung yan kulbul erasi papaman, erasi ang siya kakan kasaman, wano na may sinuskos. Kisahan siya po lumahar kapay po me, kainir kiskisya kin ewaw kupur me, kakan kapureto. Pang kupuro mo pa, uya may kawapan, este kakan ang saubos mo may sinuskos. Kainir, makasalayan kupuro mo, show lang koaros me, iyo pinapan kung yan showbiz me. Sa kapangakanir, na ano makakan kiskisya ng peace, isin chungalakan, paan kakan uya may koarosan pes, na nasan pagkatan, kisayan sa pulimak kapay. Rakan lang, rakan sit, rakan sap, magpinir kiskisya ng peace. Para tahan showbiz me, sisip, mananiyas, kapin lapang ko. Siyap tau lala, na ayaw kupur masansal. Siyanggakan kasamanta, siyong paras me, S1 paron, tawawan 1 paron, uyayang peace. Kasaman kiyang peace, kasap kaskuli king peace. Pasanggakan kulukul. Sabul mo kasanti po me, pain, S1 1 paron kakan. Kasaman kiyang peace, naan showbiz me, Philippine peace. Kailangan nirman sa maskos na isuwarman pasang purparos masansal. Wasabo mga isuwa ka kan sayot, sang na isakayo kan lokaya, isakayo kan matangin sa manta. Iso na ko panapan kurong ito. Iyas ka pagkapan kapin ng kulinan. Sangin manamanan sa mga Yeros, as count Jesus Christ, as Santo. Amen. Kailangan naman karon. So gusto mo sa asiyang kanala na sawon. Mahsen. Ya wali antik sa asite. Lupa sa sampatak. Orden. Pakita po. Kailangan program Sosik mau kumasi unik kumasi kurangai wikay ansyo subukis nangan uli antik sasi koros kegis sai resasi wasan kawiti sa hospital muwe ngagay sa pasaehng sekartaan wow po may nalang muwe wow nukin melen semasa si kaun kot sangin kubura mesan saleng men sa si melen roson esngan mau sangan kan sen mau koaros mesa si koaros pusun kamelela po ini makai po men sa si bayi may na lera sa kan ni pa kubura sen men tola wow ki sabun men kaun ko dilak koaros melela sa si senior pastor sa suwan paron po sa si nono po koaros nagpuli pasaehng sa si yukan na soski ba mas kubrang ay wasagis mga ikaw nagta wan uya sa si wasan kawitin soski rano pa again payanto sa si ren kawitin rano isang nanay sa si tim men kakain sansal na pagkan romawan matu ilaw ti sa kriyaw
Retik paisa kuno imsegla limeisa. Mas kurangai mangai kakan watakan sasi re pa kisume wan kakan sansan. Resik paisa kuno me Mahseni Jesus ketin mama seni yang tokono. Ineu o rieko pa lelikinimu re uliki o sakareki me rementuo. Ementonimu pato onong Jesus. Komwangi o inomuyo o riomui kay patoliki o mentuong kom. Jesus ketin sapang Mahseni. Isme inay, isme riey, ier ketin kapala limeo o idiata sabulime ton betanko Mahsani. Yeni nei o riey kan. O mekin kapoyata kupuren semay, me katkat nanleng, yei me riey all o riey li o inay. Kailangan sumisasi kauno coach kin sabulime Mahsen mesasi ni ukipena peni enka kapayata kasarwila. Watawatan sabulime Mahsen. Sa suwasan kaway tinsawsikaw pa inorsik pa himangayin kasaletaan sa office. Pumasakan mo ito ay minitew riyaw ngayon sayur menorla. Detik paisa kuno nintuan na sansal nan sa suwasan kaway. Kasaleto resasi and Jesus kalel prokang re walaman me kaisa kini kwaya no na teriak nindal kini mutanan su kalel prok me Jesus anikin kito re momon paigasan wa sasi armas sasi suwagan tohn sa ilay na sasi ria sasi na isasi marmas manen po ato re sasi pa sema munong te no minimal likaw yaw ko atame sansal nan sa suwasan kaway Jesus sapang kila walamen me kaire kini ilagpas eut pile isme inay te isme riyay me ekito peitako resas tama kareta Jesus kagan yakin soman pasapangom tawa sa si kapin kina sa suwasan kawiti sa usko ba kasaleto re sa si pa songan relationship riyaw magsasi armasan melel sa si relation ong sa si panenay pa ima utan sa si es ay minesa ke minimin magsasi kagana king sa si pa mauron sol me asangin usaro kasaleto re sa si pa sangin sa si pusun kamelele ba kauno sangin limpok mahan kiyang manamansas yay meleta parne kita sabi may yeros wan mas ikilap ikasas pagsasyan kakan itawen lain wa ime uya kesempolan nan sa suwasan kawitin sa uskiran oralap sansal nan sa suwasan kawit ipile catching and kapoyeta Mahsen kaun catching and kapoyata Mahsen and kaun me orlapu me kumasuk kurangai ekito rei peita kau me pengai yan kita pa sungan catching ta me kauno ke kiang re sa pulmar maskan nintuan ne sansal nani sa suwasan kawit orlapu pa catching and kapoyata Mahsen and coach sasi armas sas koros wewekin pa kuburan kauno ong sapulmekan eutan inanin sela pong amin sas tame kauno ananek sasien kayu wian an sas mo kabila bo sasi soulem koros sas wewekin pa kuburan kauno ong sasi anane sasien kapoyata kubur nintuan and Jesus sa pangla kalil ko me wolmen kaire kini apa pa ime sansalta na sa kem siglan sa suwasan kawi apa
mas kurala. I erikatin kapala limeu o itiata sapul metron betang Mahseni yen inei o riaikan. Pue mekin kabueta kupuren semei meket naleng ye me riai ol riai li o inei. Sasi kapingin wasan kawai is me wa kasaletori sasi pa sasi maurin solen sasi maurin solen sasi anso koros kabueta kupuren kau. Tewa ya kupuren kau no misal nan sasi wasan kawai di sosku. Wa sasi nansiang kabueta sabulme kusime. Tewa maksasi emen sasi anikin metau kelai kosanti kelai nan sasi mau kosasen kabueta kupuren kau. Tewa sasi pwili anikin kosanti mau mesansal sangre cheeses kesale yang re wolmen me kaire kini ila kapas wa le chon petak pui wa ime sansal kesale ta papa rasi me uya rie me kesale to resa si paksa sier mas rano resa si sasien anane anso koros sasien kapoyeta sama kupuran kau. Kami le paksa si koros ukin karpene sasi upene sausti rano. Sasi koros se kamele le wa esasi wa one paron senior pastor Sohse Jose kapaise kin rahn eswe minerisa si rano. Sasi unikan anane kamele le pusun sangin dedoahk mau meanikin reinanso bu minerisa si sangu uyala lapelap nan sasi mumocho lil torano resa. Pwili watikin ermasmen me kauno pasaneti ko ba ime uya excel. Wa ime kesampal nan sasi wasan kawitin choski rano ba. Kasale to re emen sasi nansi yang wana sasi koaros sasi kakan pepe pa tama kupuren kauno. Ime eleta sasi wasan kawit insan sel to re sasi na disisi kaim seglahan sasi wasan kawit. Wa irasi pui me kapoyeta kupuren seme kauno meket naleng pa irasi pui me uya isente rie kalan ko masione pa me ba uan sik norlap mengegan sa kini sas wasan kawi sem sas kauno kot en ka sarela kesela pela posabu me suai sar nanai kesale kalang te sosuk mau masi. Kenangan semata Ohry dekah kalangan kupur koros asa uksma asasi Kaunda kendel lingwen apa kita sasi korosan utana kol number 1 walu dengan sepian sasi Kapakap pensius. Kalangan koaros hansa usna dan moyang rasi tanin.
kakan bukti. Ay soalnya wanyanti kanenay. Dan siner. Na seribu na kapuli na kanenay sisip kanenay ta. Apa mo at tawla. Mga kubra lang ay. Nawang ginasasi senior. Sa mga pagawti. Sampai tahu sangkuwa kaliamasi. Kaka sasyon nagmayo pa na sa ospital. Kailangan ko masi. Kumasi insan sa nong kis panene. Amasi kakan pilipiti amasi katro. Kakan pilipaseang. Rapais ang sasi di senior pastor. Amasi para to Pitores ko par. Pitores likilip. Pitores melel kakayanan kansa na mga wila. Misla wala may SMS code yes. Kailangan kumasi. Kumasi kukurmaw si kamelila pa kaulo ang mutan kasapay. Tama kumasi ang kasaletores. Ano nga may ako sumutan siswaka naman kaila. Ano nga may ako sumutan kawit taas laman lang. Nanasin ka kayo nung panya. Nanasin ka kayo nung suwe manukela. Lead senior pastor. Kailangan ko mga siyunik. Isip naman para paprayang sir. Patama ko mga kasaleto. So skirano. Kaya may kuskasa. Iminawara raiso. Daka malak. Itkan malakis. Nakaunugta. Si kamelilo pa umasisak sa was. Inanila. Pahin kareta sa sino. Sa palaway. Terasong karang kulto yung pesas. Miuya kasimantan sa trago. Miuya kawawkan. Umasi. Kato. Kailangan kumasunit. Pahin mga karang bilang kiti panenay. Siksik panenay lap. Kawiyagin na sa kaping. Ang isasip. Pagaling na sa isa. Kailangan kumasunit. Ano mga parang petrus, taparusiyan, takasilelia.